Nongeye kwa ikaze tutokuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Muri aka kanya dufite inkuru igaruka ku bintu bishya kandi bikomeye cyane byabaye mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mwaka wa 2026. Niba mwibuka neza mu nkuru twigeze kubagezaho uyu muherwe w'umunyamerika Eric Prince washinze ikigo cy'abacancuro cya Blackwater ibyara amasezerano yo gucunga amabuye y'agaciro gusa mu majyepfo y'igihugu ubu byahinduye isura burundu mu ntangiriro z'umwaka wa 2026. Abacancuro ba Eric Prince bagaragaye ku rugamba rweruye barwana n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru banakoresha utudege tutagira abapilote, ubwo ndavuga drones. Byagenze bite kugira ngo uyu muherwe yinjire mu ntambara yeruye? Nirihe banga rikomeye riri inyuma y'iri vanga ry'abanyamerika mu ntambara y'amabuye y'agaciro muri Kongo? Komeza bane natwe kugeza ku musozo w'iyi nkuru ubundi umenye amabanga yose, umenye amakuru yose. Niba ari ubwa mbere dukurikiye cyangwa rusanzwe dukurikiye ariko utarakora subscribe, kanda kuri subscribe kugira ngo ukomeze ubone amakuru yacu gatanu kuri gatanu. Wibuka ukanda like kuri buri video yose umaze kugeraho. Ukimara kugeraho ujye ukanda like ubundi dukurikire kugeza inkuru irangiye kugira ngo wumve neza ukuri ndetse n'amabanga yose. Kugira ngo twumve neza uruhare rwa Eric Prince muri iki gihe tugomba kubanza kureba ishusho nyayo yuko urugamba rwifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uku kwezi kwa Mata 2026. Imiterere y'intambara yarahindutse cyane ugereranyije n'umwaka ushize. Nkuko mubizi inyeshyamba za M23 zakoze ibitero bikomeye cyane mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 zigaruye imijyi ikomeye ibiri, umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kugeza n'uyu munsi iyi mijyi iracyari mu maboko ya AFC M23 ndetse biranagoye cyane ko wabona ko yavamo. Muri uku kwezi kwa Mata 2026 rero amakuru mashya atugeraho yemeza ko ibiganiro by'amahoro hagati ya leta na Kongo n'umutwe wa M23 byari bisanzwe bera mu gihugu cya Katari ubu byamaze kwimurirwa mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ngira ngo murabizi ko no minsi yashize bamaze iminsi 5 yose kugera ku itariki 17 Mata aho basinye amasezerano agiye atandukanye. Leta ya Kongo rero ikaba yarisanze mu ihurizo rikomeye cyane ry'uko ingabo zayo zananiwe kwisubiza imijyi minini yafashwe. Nibwo rero yatangiye gushakisha ubufasha budasanzwe. Aha niho rero umugambi w'ibanga wa leta ya Kongo n'umunyamerika Eric Prince watangiye gushyirwa mu bikorwa imbona nkubone. Twarababwiye ko Eric Prince yari yasinye amasezerano na leta ya Kinshasa yo kujya gucunga umutekano w'amabuye y'agaciro gusa mu ntara ya Katanga ibonekamo amabuye ya copper ndetse na cobalt. Ariko ukuntu ibintu bimeze ukuri kwagiye ahagaragara mu ntangiriro z'uyu mwaka 2026 kukaba kudatandukanye cyane n'ibyo bavugaga. Leta ya Kongo imaze kubona ko ku rugamba rw'amasasu, ngo ndavuga muri Kivu. Dukurikije raporo zizewe z'ikinyamakuru cy'Abongereza Reuters, ikigo cya Eric Prince cyohereje itsinda ry'abacancuro babarizwa mu byitwa Private Security Contractors mu mujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abacancuro bagiye Uvira bafite intego imwe rukumbi: gufasha ingabo za Kongo FARDC kwirukana no guhangana n'inyeshyamba za M23 zari zikomeje kwigarurira ako gace ndetse n'ibindi bice byegereye Uvira. Ntabwo rero bagiye bitwaje imbunda gusa ahubwo bagiye bafite n'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Raporo zemeza ko aba bakozi ba Eric Prince bahaye ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko imitwe idasanzwe, ubwo turavuga Special Operations Unit, ubufasha bwo gukoresha utudege tutagira abapilote cyangwa se drones kugira ngo babashe kugenzura no kurasa inyeshyamba za M23. Ibi birerekana ko leta ya Kongo yarenze ku masezerano yo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro, yiyemeza gushyira aba banyamahanga ku ruhembe rw'imbere ku rugamba. Nubwo urugamba rukomeje gushyuha mu burasirazuba, ntitwakwibagirwa ko impamvu nyamukuru yatumye Eric Prince ashyira ibirenge muri Kongo ari amasezerano y'akayabo ka miliyoni 700 z'amadolari. Aya masezerano kugeza n'ubu mu mwaka wa 2026 aracyakomeza kubahirizwa. Intego yabo mu ntara ya Katanga
niyo kuvugurura uburyo bwo gukusanya imisoro no kureba ko leta itakomeza guhomba akayabo ivana mu bucukuzi. Eric Prince yakomeje gushakisha abahoze mu gisirikare, harimo abavuye mu ngabo z'Ubufaransa ndetse n'abandi bavuye mu bihugu byo muri Latin America, kugira ngo bashyireho imitwe idasanzwe ize kurinda ibirombe bikomeye. Ariko ibintu ushobora kuba utaruzi nuko aya masezerano atari aya Prince gusa cyangwa Prince ku giti cye. Hari inyungu nini cyane za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mukino. Muri uyu mwaka ibigo by'abanyamerika harimo ikigo cya leta cyitwa US International Development Financial Corporation DFC ndetse n'ibindi bigo byigenga bashyize imbaraga nyinshi mu kwemeza ko amabuye ya copper na ya cobalt ya Congo asigara mu maboko y'abanyamerika aho kujya mu maboko y'ibindi bihugu bihanganye na Amerika ku isoko mpuzamahanga. Urumva rero ko kuba Eric Prince ari Kinshasa ndetse akaba ahabwa amasezerano yo gucunga umutekano ku bibuga by'imirwano no ku birombe ari uburyo bumwe bwo gukingira ikibaba inyungu z'ubukungu bw'abanyamerika muri icyo gihugu. Uku kwinjira mu ntambara kw'abacancuro ba Eric Prince ntabwo kwashimishije abantu bose, byateje impagarara zikomeye cyane mu rwego rwa diplomasi. Ibihugu bituranye ndetse n'imiryango mpuzamahanga bimaze iminsi binenga cyane leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bamwe mu bayobozi b'u Rwanda banenze bikomeye iyi mikorere ya Kinshasa, bayishinja ko iri gukoresha abacancuro abanyamahanga mu ntambara, ibintu binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Hari amasezerano yashyizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, icyo gihe yitwaga OAU, mu mwaka w'1977 i Libreville, abuzanya bidasubirwaho gukoresha abacancuro cyangwa kwinjiza abantu nk'abo mu ntambara zibera ku mugabane wa Afurika. Abanenga leta ya Congo rero bavuga bati, kuki mwirengagiza amasezerano mpuzamahanga mukazana abacancuro ba Eric Prince ku rugamba rwo muri Uvira? Impuguke mu by'umutekano zivuga ko kwinjiza ibigo byigenga mu bibazo by'umutekano w'igihugu byongera urujijo, bikaba byatuma amakimbirane adakemuka vuba, kuko ba nyir'ibigo baba bashyize imbere inyungu zabo z'amafaranga kuruta gushakisha amahoro arambye mu baturage. Leta ya Congo yo yikura mu isoni ikavuga ko igomba gukora ibishoboka byose ikoresheje uburyo bwari bwo bwose kugira ngo irengere ubusugire n'ubukungu bwayo. Hanyuma se bite ku bindi bice byavuzweho ko M23 ishobora kwigarurira? Ese abacancuro ba Eric Prince bari kurinda umujyi wa Kisangani nk'uko byakomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga? Reka dutange amakuru asobanutse. Kugeza muri uku kwezi kwa Mata 2026, amakuru agaragaza ko inyeshyamba za M23 zikomeje kotsa igitutu ku murongo w'urugamba ugana mu gace ka Walikale gaherereye mu burengerazuba bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, kandi aka gace kazwiho kugira amabuye y'agaciro menshi cyane. Ariko ku byerekeye umujyi wa Kisangani wongeye kuvugwa cyane, uyu mujyi ukaba uri kure cyane. Nta gitero cya M23 kiragera muri uwo mujyi, kandi nta makuru yizewe yerekana ko abakozi ba Eric Prince bafite ibirindiro bikomeye bya gisirikare i Kisangani. Ibikorwa by'abacancuro byibanda cyane ku mirongo ya Uvira nk'uko twabivuze, no mu gucunga umutekano w'ibirombe biherereye muri Katanga. Biragaragara ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC kibifashijwemo n'izi ngabo z'abacancuro ndetse n'ikoranabuhanga rya drones, tutibagiwe n'abandi bose barimo abarundi n'abandi bose, bari kugerageza kubaka inkuta zikomeye mu bice byegereye ibirombe bikomeye by'amabuye y'agaciro, kuko baramutse batakaje ayo mabuye igihugu cyajya mu gihombo gikabije kitakwikuramo. Mu gusoza iyi nkuru, ishusho twabonye uyu munsi iratwereka uburyo ikibazo cya Congo cyarenze kuba intambara y'abaturage b'imbere mu gihugu kigahinduka intambara ishingiye ku bukungu bukomeye bw'amabuye y'agaciro bukurura abanyamahanga bafite amikoro atangaje. Ubu twabonye ko Eric Prince atagarukiye ku masezerano yo gucunga imisoro i Kolwezi na Katanga gusa, ahubwo ko we
n'abacancuro be bamaze kwinjira imbonankubone ku rugamba, bakaba bari gufasha igisirikare cya Kongo gukoresha drones kugira ngo bahangane na M23 cyane cyane nk'uko byagenze muri Uvira ndetse n'ubu ngubu bikaba bikomeje. Byose rero biragaragaza ukuntu ishyaka ryo gushaka kugaruza miliyoni 700 z'amadolari ryasunikiye Kinshasa kwirengagiza amasezerano mpuzamahanga abuzanye ikoreshwa ry'abacancuro. Mwebwe abakurikiye isesengura ryacu murabona mute ibi bintu? Ese urumva kuba leta ya Kongo yarisunze abacancuro b'Abanyamerika ari umuti uzarangiza intambara ya M23, cyangwa urumva ko bishobora gukongeza umuriro ukarushaho kwaka mu karere kacu k'ibiyaga bigari? Ndashaka cyane kumva ibitekerezo byanyu, andika igitekerezo cyawe aho hasi hagenewe gutanga ibitekerezo muri comment section down below. Ibitekerezo byanyu nibyo bitwubaka. Niba kunze iyi video kanda like, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Turasubira mu yindi nkuru.